Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kasano ang mabasak na iti pirma kat awan mo't dyan ti parak? Ay, di mo mabasa dagiti nakasurat. Mabit lang nga, yasidag ka. Mabasa mo? Jak mabasa? Nung ay yatayaw. Ay, jak mabasa. Kat kasano nga ro da makapirma ka? Sa dino ti ayan ay ti antiparak. Kaya't mabiro ka kang kail. Biro ka ma, damagang pailaang ba't. Sa dino nga minayati nang idisdiswam. Jak malagip. Manang lilipat akmatin. Ay, agkabaw ka ng kail. Ha! Pangbiro ka ngayon. Dito'y kadidrower ti lamisahan mo. Ay kwa, ay awan dita, kinitakon. Ito yung ata kusina. Sige man, biro ka. Namin ano kakadian nagtimpla iti kape mangkail. Ha? Namin kurinta. Ha? Ang ada ka di dita. Awan mo tangkail. Sa mga nunabatik iji balay Ay? Na, apay nga katawa ka. Anyat nakakatkatawa aya. Nakita ko ti anti para mangkail. Ay, nabiro ka? Nabiro ka ko na. Ay, ingka nga ron alaan na tanay. Kasapula. Mabit lang nga rin kail. Di ka kutkuti ata alain. Inayadak nga alain akas Ay! Ito yung ti antiparam. Ha? Adalagayam iti ulok. Wanang kail. Yay. Nawang, agkabaw ka na talaga. Ibatim nga minan, dito yung barangay hall, dito antiparam, kapitan. Tapno di mo sapul-sapulan. Awan mo usarak iti balay, may. Ikat kanayon mo asapulan kada kami, dito ang antiparam. Ay, nakaron sakit diti kabaw mo. Na. Di mo amo ti pangikikam iti antiparam. Huwag nga rod. Narigat ti agkabaw, kapitan. Ay, nainteng. Di mo man kiwar-kiwarin dahi ta si daan. Kita nga rod noon niya dahito yung sidan. Saka ti baboy dahi ta inlutok. Apay, di mo makita dagiti nagdadakkel akukod ken kukaw. Na, ay, jak nga rod unay makita. Sige, siya kun ti mangikabil iti si daam di tapinggan mo. Ay, sana. Siyak ti agpili iti sidan. Apay adi mo kayat asyak ti mangikabil iti si daam di tapinggan mo. Dito man katultulang ti itad mo. Kat makita mo't nga ro dya ikabil mo di tapinggan mo. Ayunay, kit din ti kinadiskumplado mo na aya. Ay, yawat mo man ti parak. Yawat ko ken ka. Wun tapno makitak ti alak asidaag. Ay, kabaw kan talaga. Na. Daytoy na. Na. Inalam mo di ta ulok ti antiparak. Katwan, adala di ta ulom. Apay, di mo malagip nga imparabaw mo di ta ulom to'y antiparam. Ay, malagip kon. Ay, adala nga ro di ta ulom mo, ipaalam pailaan. Ay, agpili ako iti sida ka. Ay, di mo mo't alaan amin alasag Ay, puro samot kuko dya imbatem asidaag. Ay, asino di magmag na iti kalsada ako namlan asino akalaingan. Kat no ni kumparim abadong dayjay. Ha? Apay, di mo mabigbeg. Apay, iso aya? Usaruman nga min day ta antiparam. Day ta. Na, isumit gayam nga agpaiso. Anya ti panagkitam. Kaslapay laang asinaw akalaingan. Ay, naglastogan amagmag na. Ay. Kasano ko maanalastog nga ibagbagam? Nanda, pinayapayan naksabay. Na, ay ayaban na kamay. Na, ay, apay nga tanga gay ayap. Ay kat, ada siguro ibagana Ay, sige, tama pa nak, ijayan na. Ay, apay nga ayaban nakparay. Apay, nalipatan mo. Kinagtungtungan tayo din namin sa nalawas. Ha? Apay, ada aya? Ay,
Agkabaw ka na talaga, pare. Ay, ipalagip mo man day ta nagtungtungan ta. Ay, jak mo malagip. Kano ko na mamapantay jay ilay. Ay, imbagak day ta. Wine, kit itangal daw, ti papanta. Na, apay ngay adyak mo ten malagip. Kit malagip mo na, tayo palagip kumutkingan, pare. Ay, wala niya. Kahit kasano ngay, indan na. Ay, sige, mapantan. Magpara ka, niti pagluganan ta tricycle. Ay, sige. Ay, mang para kanta, gulits. Sa dino ti pangitulod kada kayaw. Ay, damagam, kinitatama ba dong kwaraw? Tataba daw. Sa dino ti papanan nyo kini Angkyle. Nay, apesyak ti pagdamagam. Damagam kini Uncle Mau. Napay nga pinatudong kayaw. Diyak amo no sa dino ti pangitulod kada kayaw. Ay, pare pa dong. Kunak man no amum ti papananta. Wait, mate, pare. Idi naglugan ta dito yung tricycle. Nalipatak mo tayo. Ha? Nakulog dito yung utad ka, anagungon. Ay, abay ngay, yung mamam na niya ti papananta. Ay. Di umot pabasulan ti tricycle ko ha. Ligkalikaong ti kalsada. Iso na tagtag ti tricycle. Ay, pare, kasanon nga. Ay, kit basta pailit ha, pare. Anja? Malagip minto siguro, no, da kami di ilay, kwaraw. Ha? Pangibabak ngay kada kayo ijay. Pare, sa dinong iti pangibabaan na kanata. Ay, basta ijay, kunak mert. Ijay ilay. Di kamit makawawat kwarong. Na, sakpaya, inti sana makaawa-awan. Nagpaili da kapitan kan kabadong marituyang. Nakitam ang nagpaili da? Katwan, nagpara da iti tricycle ang nagluganan da. Ay, sos! Apay ang nagpaili da? Tsaka mo apay, saan ang nagpakadakan ka? Ay, jak unay parparwaran ni Badong ko maray. Nga may nadan kabkabaw na. Na, Malipatan na numaminsan no sa dinaw ti papanan na. nay, kasta aya. Wun maray, numaminsan rumarlata di namat amaw ti papapanan na. Tila pang berbero kakenkwana. Isumat lagayam asinapol mo dito tersina kidi na minsan ngal daw. Wun tarimwar manaun. Kuna na amapandita balay ni kapitan ngam sabali mo't tinapanan na. Ay sos, ay kastamat ni kapitan. Adamot kapkabaw na. Aya! Kasapulan, abantayan nyo ang nalaeng dagiti asawa yaw. Tagpanaw dan, kat di dan amaw ti papapananda. Apay ngay, pare. Ta dito yung mutarangtay din ang ibabaan ni Kwarog ka dita. Ay, jak amu Yang iti ramidin ta dito, pare. Tumpuak tansan. Ay, sana. Ha? Apay ko matumpok ta ngay. Ha? Aguray. Ta panunutay, no niya ta ramidin ta dito ilay. Aguri ka. Kasla jak mo tin makita tiyag lawlaw. Ay, apay ngay, pare. Ay, nalipatak di antiparak. Nabatik sa iti balay, wano iti barangay hon. Kasano mo na nalipatan, pare. Kinodalaang mo di taulom na itabiribiro kam nga antiparam. Aya! Ay, wong gayam. Dala iti tuktok ko. Kung naking kakay. Ay, makita kong taglawlaw. Na! Nagwadong kaya man abang pala dito'y ili. Uy nga rad. Nagmayatan dito yung ilay, pare. Una yung pare di makikita. Nagmayatin abuya. Ay, sus. Ha? Kanya dahil makikitang may pare. Ipagamot na. Hops, dajay. Ay, wow. Hops, opa. Ay, nagmayating nagpaiso, pare. Ha? Chicks, anak ka short pan. Hina nagpupudaw dan. Hops, opa. Nagado at chicks. Ay, agore ka, pare. Isong sabot tirantata dito yung ilay. Ha? Isong may ta dito. Aguri ka. Malagip mo? Uy, pare. Malagip ka. May ta dito. Tapno yung tag, Chicks. Ay, wala nga. Ay, mapanta ka rin. Wen maray, nakitak nga imasidag ni Enteng kan ni Badong mo. Nagtungtong da. Kat jakon amaw, no anya ti inaramid da. Nakuna ni Marikwanang ang naglugan da iti tricycle. Tricycle? Tapay. Nagpailidan sa kanaw. Ay sos, sapay nakaro ti kabaw ni Enteng. Ay, uray ni Badong Kumaray. Nakarumag ti kabaw na.
Ay, masapul nga rod asurutan ta ida ijay ile. Taamangan no anyan tukit di ti aramiden da ijay. Hay, inikanak manen iti sakit ti ulok dayjay abadong. Ay, si kalaang aya, ura siyak mata. Ti problema ita, no sa dino ti pangbiro kanta kadakwada. Basta hindi sag ko idayjay tay jay ilay. Nagaduarang tay ijay ilay. Sa dino arang tay. Ijay ka atiddugan arang tay. Ay na, apay nga imbatim ida ijay ngay. Kasanaw, di damot amuno sa dino ti papananda. Kunahakon ka. Damdamagak no sa dino ti papananda. Ngam agpin na tudon damay. Ay sos mare, napukaw dan. Alah, kwaraw. Itulod na kami ijay nang ibatyam arang tay. Tabirukan mi ida. Arkilain nyo ati tricycle kaw. Ay, kita mare, aggastos tapay, gapu kadagijay nga asawa ta. Apay, awan lati discount mi meteng. Takitaan mi dagiti asawa mi nga agkabaw. Magkabaw kayo, mate. Di ata discount yaw. Ado di kwartayo? Pare, natukan mo ti kwartata. Eh, pare, ibagam kadagita at chicks ta adu ti kwarta ta. Mace. Wine, adu ti kwarta, may. Ayan na nga iti kwartayo. Pare, anya nga iti ibaga. Ibagam anak kabulsa ti kwarta ta. Ay, nakabulsa ka no ti kwarta, may. Hindi kumpare, Mace. O sige, no ado ti kwartayo. Agorder kayon iti kayatyo. Anya nga iti orderin ta, pare. Arak ken chicks ken pulutan. Nangang mo, Mace. Timbaga ni pare Kenteng. Arak, pulutan, ken chicks. Wine. So nga iserve mo, nagita nga order, may. Taurahin, may. Okay. Ay, nagmaya. Nagtibiyak mo kastoy lang, pare. Una. Ato, ti kwartata. Kitwon mo't ngamin, pare. Kastoy kumaka na yun, pare. No dito'y rangtay tinangibatyan ni Kwarog kadabadong ken kapitan. Sa dino ngay nga rod ti ayanda, maray. Ay, awan damat dito rangtay. Nagadaw a restaurant ken video kyan di taoy. Ngun nga paiso. Amangan no adadamot dita. Ay, intabirukan ida. Sige, maray. Ay, una yun ay adagiti asawa ta. Kabaw dan talaga, maray. Huwag nga rod, maray. Napanandangatan aya. Ay, Ale, umunag ta dita. sige, maray. Ha? Ninsamot pari ba dong jay ang nakatugaw? Ha? Ay, wun! Iso, maray! Ha? Ay, sige, tamapan-taman iti ayanda. Sige. Ay, umaydan samot ag video okay. Tidakas na no nagiinumdan. Ay, day tamanon. Kat no awan pagbayad na ngay, iti inumunda. Kasano ngayon? Anya ti aramiden tangay, maray? Order damit ngamin nga order iti arak ken pulutan, nana. Kahit inikanyo matida? Kunadamat ngamin nga ado ti kwartada. Ay, kinapudno na. Awan kwarta dagita alalakay. Kunadamat ngamin nga aday bulsada ti kwartada. Kahit kasanuta nga ruden ngay abayadan dagiti order damarat. Sapay na surok asang ribang. Imbag tay may ta. Kat saan dan aninayunan pa'y tinagurder. Nasken abayadan nyo dagiti inorder dagiti asawa yun, nana. Ay. Nakadumugdan di talamisaan. Kastao na yun, abartot da. Wun nga rod. Agbayad kayon, anana. Tano saan agayab kami iti pulis? Ay, saan Saan kayo nga agayap iti pulis? Agpirma kami laangan. Taumay mintubayadan intun bigat. Wunan, agtalag kayo kadikada kami. Uray no saan ang mapagtalkan tiro pa may.
talaga nga agbayad kamay. Kwarog, bantayam ni uncle mo. Di mo pampanawan. Unantay. Ijay laang barangay hall, tirumbang nga ayan na. Apay ngay. Delikado nga ron no rumwar. Ang mga nutila manan papapanan na. Sige, matungpalan tay. Apay ngay. Kuskusilapan nakmatan ng kail. Awan mo't basol ko ken ka. Ayan, tenti parak. Ipabirok mo pa ilang kanyak. Ang dami di taulam. Aya, aywan. Ay, talaga anak karon ti ka ba umawang kail? Saan nakakabaon niya? Nanay, abay ating makder ka. Nakagtimpla iti kapik ije kusina. Ninay, abay ngay. Nakasapatos day tamay sa sakam. Idinto ta nakachinilas mo day tamay sa. Ha? Apayan ngay. Di mo ayan adlaw ijay balayaw. Sakbay arimwar ka. Ay na, Kapitan! Di mo ipalubos ang malipatam amin. Tasika ti Kapitan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangay. Tinakaumot ti awanan puso dagiti sabunganay may Kapitan. Ha? Ay, imbag pa'y ang saging tamay puso. Ngamday tangag tatakaw kat walang puso. Sino kit di ati dugti ima nang agalalatan iti dinamot mula. Ay, ako rin kamaray. Ado ka ti sabunganay at tinakaw da. Sa nga pulo apoon tinala dati sabunganay na Kapitan. Uray ko ma, no inyuray daan na ranaak sakbay ngay nalada. Ay, day tangaro ti madi nga aramid da. Sayang ti saba. Ay, alain daki den ti sabunganay na. Ay, Day tangarog, Kapitan. Doble perhuisyo tinaramid tinagaramay. Manula ang asapan tinakaruar. Pinotad dan ti sabunganay na. Kwarog, ado matilakom asa punganay. Ginatang ko deta iti baryaw. Gatangan ma, taeritil mo dito'y ilay. O sige, awan nga minang ti ilakok kahit. Gatangak amin day talakom. Manghigak tumanay no adda magatang ko sa bunganay. Sige, Chief Kwarog. No anya ti maalam ije baryo ang mabalin nga ilako dito'y ile. Iyag mo, tagatangak. Pati ka dirabaw, kaya't mo agatangain. Ay, wala. Mabalin pa'y pati prutas. Wow! Ariglataw! Mga halak nga rin itagdudu mga ilakok dito pistaw. Wala. Tadamot tricycle mo. Uray pa'y sapaam ngayag. Tamasapsapa akmat dito pwestok. Agi-display akpay ngamin kadagiti magatang ko at agilako. Kanya ka ditin luto yung ama si Dantay. Ay, Jack pa'y nakaluto, Kwarog. Ay, Jack pa'y nakasarak no anya ti dengdengag. At dahil sangpit ko ako ko, Dantay. Lawakan nyo iti bukal ti lubyas. Nay, imbag man, ta nakalagip ka agim matang iti kukod. Kasanukat panay bulbulong mati luto yaw. Makaumamat nga minayin. Ay, apay ako na mamakauma. Imbakit di tabulbulong. Awan maitid na sakit. Agkapsutak mat no kanayon na bulbulong ti sidak. Agsapul mat ti bagik iti naimas ama sida. Ang kaadwan na anaimas. Isumat ti mangtad iti sakit.
Ay madimot ti kanayon na karnay. May sumat nga rin ti birukan ti bagay, antay. Paslakla na laylay asabaw, no kanayon abulong ti sidaak. Saan tayo matakal nga mangan iti bulbulaw? Apay, ada nakitam an na high blood, wano nagrayo maakaldeng. Bulbulong tikan kanan dagijay, kwarog. Saan da amang mangan iti karne. Madinsamot titimpla timod mo ita, Maray. Kasanaw kat idi na minsan, tinakaw dati sa bunganay may. Idi na panak ijay ayan ti katarungan may. Awanin ti bunga na, kat jakpay mo't nagpuraws. Nay, asino nga'y tinagpuros, Maray? Day tangarod ka kukumaray. No asino ati dog ti iman ang agalalatan iti dinamumula. Ay, naglokon ngay no asino day tanga awanan baen. Nayanaksa ngawan babain na. Kasano nga taamaduktalan no asinaw? Ay, masapul nga agrundaman ng dakwarog no kasta. Masurunak mo't numaminsan kadagita at tanaw. Sa dalaag gunay no addan natakaw. Pagronda ang mandakwarog, ay masursurunan ni Marituyang, tanamin ano anatakawan itimula. Ha? Apay, adaman na natakaw amula da? Ay tarong kanumanan tinatakaw. Ede, sa bunganay. Ay, unay matin. Asino nga taday ta nga awanan heart? Isungarod a pagronda dagiti tanod. Sapay kanayon ang masapa nga agpasada ni Kwarog. Kahit, bye-bye am kadilatan nga agtultuloy dagiti agkatakaw. Ay sige ta, ibagak nga agrundada inton rabi Ay nakitam ka din ni Kwarog, John. Sigurado nga dayjay ili dayjay kap. Na, apay, ada ka di masapa nga agpailay. Di apay nagsapa anagudong. Binigat mo ta kasi kap. Yay. Kanayon na masapa. Ano nga tatika na yun na apapanan, ijay ilay, anasapsapa. Saan yung amaw kap? Saan? Iti amukit agpaspasada. Ngam imposiblay. Asino kumati ka na yun amasapa nga agudaw. Win nga agpaiswa niya. Adda ka di masapa ama pa ni Jay Ilay? Iso nga rod amas daaw ha. Itay laeng anasangok tinapan ijay kakawayanan may, Kapitan. Awan mo't tirabong na. Inalada mo't taon. Manin? Apay kayat da ka atakawan, Maray. Ay, suki da ka kaditi agtatakaw? Gapo siguro at awan ni Badong ka. Numadama siguro ti panaglutaw. Iranada mo't taon ti mapan agtakaw kadagiti mula may. Ay, ano ba yan? Magpupungtot na ako sa mga agtatakaw. Ay, ibagamutin na kadagiti tanod nga agrundada, Kapitan. Ay, no adda ko man ni Badong Mau, iso kumati kaduak nga agrunda? No, dalakit din ni Badong Kaw. Di na ipalubos ang matakaw dagiti mulak ng rabong may. Ay, kwa Maray. Ay, kaano aya sumangpet ni Pari Badong? Di na ka numasiguradaw, no kaanaw, Kapitan. Nay, adda ka matan, Jeep. Birukan na ka ni Kapitan. Imay dito yung paradaan ngam nasapa kang awan. Abay ka now, anya ti masapul ni Uncle Kanyak. Di na matimbaga, Jeep. Mas daw no apay kanayong kano masapa kang agudaw. Agpaspasada nga raw. Awang kanumot ti masapa ama pa ni Jay Ili iti binigat. Apay, bambantayan namin na tao masapa amapan. Sa bagay. Sige. Mapanak iti balay dangkail. Mga nun nakaluton niyan tibanang. Inak manin makipangan ni Jay. Imbag ta simang petkan kaanakan. Darasam tagtugaw ta ada pagsaritaan ta. Mabit lang, Uncle. Inak pa itad kini anti da ito'y papaitan nga iluto na. Ha? Papaitan ko na.
Ay, nagmayatan nga. Ay, uray may sa tikwarog akaanakak. No kanayon nga agisang put iti papaitan. Ay, sus! Nga minti paborita o mangkay. Ay, paborito taadwa ko naman. Isumatipod, no? Oh. Ang niyantay. Kasurun na no kanayawn. Ha! Amangan ka numanan no agrayuma ka. Ay, bayam day tarayo-rayo madita. Makasidsidak nga ron. Kakaiso na asarap-sarap. Mabit lang nga raw. Taipan ko iti kusina da ito'y papaitan. Ay, sige, sige. Dara sa ba? Taag subli ka daga. Anya manunday takwarog. At manon insangput mo. Pinapaitan antay. Da. Makasidsida ka nun ni Angkail. Inton kwan, ibaga naman ang anasakit ti saka na. Iluto yawn. Tada ka no pagsaritaan mi kini Angkail. Anya day ta pagsaritaan yaw. Ay, binirok na ka no ngamin iti paradaan kat awanak. Ay, amukon. Amangan no maipapan iti mataktakaw amula ni Marituyang. Mula ni Nana Tuyang kunayo antay. Wen, agririri ni Nanam Atuyang. Takanayon kano amatakaw timula na. Amo na ka day no asino timang taktakaw antay. Dayta ti pagsaritaan nyo kan ni Uncle Mo. Angkail, anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Payakas lang madandanagan ka. Ada parikot. Nuan niya ti pagsaritaan ta, Angkail. Ay, agronda kay manmaneng. Idauluam dagiti kakadwam. Ay, agronda kami manan, Angkail. Ay, una, tiliwan min no asino man ti awanan bain. Uludak nga iparangkada kayo ti agtatakaw, Angkail. Nasaya at atap no maminggan no asino man ti agtatakaw. Anya nga min ayat ti tinakaw da, Angkail. Dagiti kanumula ken rabaw. Intun kwan, dagiti daduma pay anat natang. Isinak to pa'y tilapayag ti akin aramid iti dayta. Ay, delikado nga rodjag tatakaw no kasta ti aramidan niya. Tapno agnaka ba? Yay. Maray, adda ka di manen natakaw amulab? Ay, jak pa'y napan ijay bangkag, Maray. Taglaladuta. Amangan mo't no agurigor kan, Maray. Kasla-kastan sa nga road, Maray. Iso nga imayak, tagumaatangak kumaiti agas para kurigaw. Sapay agmay-may sa kay balayaw. Huwag nga ron, Maray. Di mo nga minan sumangput ni Badungkaw. Sumangput tulak ta, Ay, kastoy gayam tag may sa. Kimbag tasaan ka masikuran ngagmay sa, marikwanang. Ay, narwam akon. Narwam kayo ngamin nga adakadwayo iji balayaw. Maikawa kayo no awanda. No, adakasta apapananda. Ay, wensa nga agpaisaw. No anya tinakairwamam. Sa pulam no kwa. Awan kadit na salamaan nyo nga agtatakaw. Awan mo, Angkail. Amang ano nagkapumot iti sa bale a barangay ti may nagtakaw. Ay, sapay aggurigor ni Marituyang. Awan agbantay iti mula da. Ay, kaasi nga ron no kasta. Saan nga ta maasi ti tao anang takaw iti mula da? Agsakit pa yan ni Marituyang. Agsakit ni Nana Tuyang? Wen, kwarog. Kasi may, amang ano gapo iti iliw na kan ni Pari Badong. Kan danag na, gapo iti natakaw, amula na. Agsakit nga ta? Gaputa natakaw ti mula na, antay? Apay kit din asaan, kwarog. No nasakit tinakam na, kat saan anakaturturog, may sadayta agapo nga agsakit. Isu nga ta tinagsakitan na. Ti pan nakatakaw ti mula na, antay? Di tay amo, kwarog, ngam adda posibilidad na. Kas naku nakita yan, no saan na nakaturturog, gapu iti pan nakatakaw dagiti mula na, awan papanan na, no di agsake. Jep, saan ka mata na sa pari mo rita? Ha?
Ay, awan nga mintay. Anya ti awan? Awan pa sa hiros ka. Apay nga rod analiday ka nga eh. Saan kamot asigod akasta? Ha? Ay, saan mat? Adala pampanunutan. Anya ka diti pampanunutan, Chip? Ibinglay mo tabarang makatulong ak no anyaman day ta. Para kanyak lang day tao eh. Sulbarak asisyak. Nay, kasla nadagsan nga minunay ti parikot mo. Madlaw analiday ka. Nabastad ka di, Chip? Kasano ko mamabastad ak? Kadyak mo't nagar-aramain. Inta nga roden uminom. Tapno mailiwliwag mo ti parikot mo, Chip. Masapul nga agpasada ak. Tapno masulbar ti parikot ka. Ha? Di ka maawatan, Chip. Itaman pa'y akasta ka. Nagkarigat mo't gayam ti kunada asidir ti konsensyan, tay. Apay aya, Kwarog. Adda aya pakasidiran ti konsensyam. Idimbagayo ang masakit ni nanatuyang kapo iti pan nakatakaw ti mula na. Makonsensya akmatain. Apay, sika ka di tinagkakaw. Wanantay. Na, Inlakla ko kay Jay Ilay. naaramid mo dayta, Kwarog. Wanantay. Na, Nga magbababawi ak ita no apay nga inaramid ka o. ala, ingkaagkid daw iti pamakawan ka ni Marituyang. Wanantay. Nga minak pa'y gumatang iti agas kan tinapay nga itad ko kenkwana. Kan bayadak matendag iti tinaktakaw ka o. Umayak man nana. Umunag kalatan, Kwarog. Madi nga mintibag ay. Anya ti maipaay ko kun ka, Kwarog. Ay, umayak ko madumawat iti pamakawan. Pangasim ta pakawanan nak, nana. Nay, awan ba't basol mo kanya, Kwarog? Anya nga iti ikidawam iti pamakawan. Sakti ng takaw kadag iti mulayaw. Hanggang itad ko kan ka tinaglakwak. Masidir nga minti konsensya. Naaramid mo dayta, Kwarog. Una na, hanggang nakaamirisak. Ay, ang tagayam ginatang ko nga agas kan tinapay. At kape-kapay, kalpasan na, agtumar ka. Ay, agyamanak no inggatangan nak iti agas kan tinapay, Kwarog. Malaminak nga main amapan iti tersina. Ay, wan gayam. Napakawan kan. Tamakita kat napasnek ka mo iti panagbabawe. Ay na, agyaman ako na nana. Ikaray, saan na maulait. Kanayon ka nga umay sarungkaran. Kabayatan nga awan ni tata ba daw. Umay ka ikan iti tinapay. Agyamanak, ta umay nagsarungkaran. Ay, nagrigat yung may isang agsakit. Makunak anasaya at ipanagpuspusom, Kwarog. Taimbagam ti inaramid mo. Asi ka tinagtakaw ka dagiti mulak. Hindi mbaga niyan ti masakit ka. Nakonsensya akmatain. Iso asuray na natuyang. Nasaya at tinaramid mo, Kwarog. Inaklon mo, tibasol mo. Amin atao kat agbasol ken agkamali. Ngam no agbabawi ken agbaliw, nasaysayaan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapoy asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540
kenda ito yung estasyon. Agyaman kamay, titing kay panagdangan.